Ja sam Zvonko Turak i povedet ću vam pročitati jednu štoriju Divota i Ardasa. Kako su vukli kravu na zvonika stavci. Na vrh grada Kastvaje crekav svete Jeleni. Put crkvi je zvonik bil visoki špikast i streli su va njega praskale. Kastavci su odlučili da mu vrh od namu do prve korniži i na ten mesec stave žlepci. Ja pokla nekega vremena narasla je okole korniži trava. Domislili su se da bi najbolje da tu travu popase Plovanova krava. Krave su vezali špah oko vrata, komaj su je zdignuli i počeli vuć na zvonik. Brižnu kravu je špah se jače gušil i počela je ťape vadah i usta otpirat. Viš, kako se smeje, začvidi travu, Grajan je reka. Vukli su i vukli, a revica je splazila za ih. Kako je to lakomica ta Plovanova krava, čudli se i drugi. Morda je pak zažlajena, ča njoj niš jist ne da, dodalje tretji. Vide, još ni na pol zvonika već za ih seže da bi pasla, zazijal je župan, tr ruki i dodal. Ko delo smo storili?